Imirwano hagati ya M23 na FARDC Wazalendo yongeye kubura guhera saa 10 z'igitondo cyo kuri uyu wa mbere. Amakuru agaragara ku mbuga nkoranyambaga avuga ko iyi mirwano iri kubera ku gasozi Kandumba ndetse no mu tundi duce dutandukanye dukikije umujyi wa Sake. Amakuru atangazwa n'umunyamakuru Justin Kabumba aravuga ko M23 yagabye ibitero mu gicuku cyo kuri uyu wa mbere higamije kwirukana Wazalendo. Ni mu gihe ariko abegereye M23 bavuga ko FARDC n'abafatanyabikorwa bayo barimo SADC n'ingabo z'u Burundi ngo aribo bagabye igitero ku muhanda wa Sake Goma no ku muhanda wa Minova Shasha. Justin Kabumba avuga ko kuri ubu hagiye gushira amezi abiri M23 igerageza kwigarurira umujyi wa Sake ariko ngo yarabinaniwe. Ni mu gihe ku rundi ruhande bivugwa ko M23 hariyo yanze kufata kubera imiterere y'uwo mujyi aho bwahitamo kuwugota. Hagiye hoherezwa ibisasu byinshi ku nkambi za MONUSCO n'ibindiro bya FARDC nabyo biterwaho ibisasu bitari bike. Gusa umujyi wa Sake kugeza ubu biragoye kwemeza uruhande ruwugenzura. Aka gasozi ka Ndumba gakomeje kurwanirwa cyane aho bivugwa ko ari ingenzi cyane ku muntu waba ushaka kugenzura igiturage cya Shasha. Igiturage nyine kiri kuri uyu muhanda wa Goma Minova. Tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umutwe w'abarwanyi ba M23 urashinja ingabo za MONUSCO gutiza ibirindiro byazo. Ihuriro rya FARDC rikabikoresha rirasa mu baturage. M23 yabigaragaje mu itangazo yashyize hanze yamagana iby'izi ngabo zikora ngo kuko bitandukanye n'amahame azigenga. Iri tangazo kandi rigaragaza ko FARDC ikomeje gufatanya n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR, Wazalendo n'indi, nibagiwe n'ingabo z'u Burundi na SADC kugaba ibitero ku basivili baturiye ibice bya Sake n'inkengero zayo. Kuri ubu rero Lawrence Kanyuka usanzwe yavugiriye umutwe mu itangazo yasohoye kuri icyumweru yanagaragaje ko ibitero by'ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kinshasa bagabye ibitero ku baturage bakoresheje imbunda ziremereye kandi bifashishije ibirindiro bya MONUSCO. Muri itangazo kandi M23 ivuga ko abasivili benshi bakomeje kuvutswa ubuzima imbere y'imiryango mpuzamahanga. M23 kandi ivuze ibi mu gihe imirwano hagati y'impande zombi ikomeje, aho kugeza ubu ibice byinshi birimo Sake bikomeje kuberamo intambara yeruye. Twerekeje mu Bugande. Uganda nicyo gihugu gicumbikiye umubare munini w'impunzi ku mugabane wa Afurika, aho Bugande bucumbikiye abarenga 1,600,000. Nyamara aba bose bugarijwe n'ikibazo cy'ibura ry'amafaranga abatunga yagabanutse cyane. Abenshi muri izo mpunzi baturuka muri Sudani y'Amajyepfo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakabahunga amakimbirane n'ihohoterwa rikorerwa mu bihugu bakomokamo. Muri izi nkambi kandi 81% by'abaturage bakaba ari abagore n'abana. Nakivale mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Uganda ni imwe mu nkambi ituwemo n'umubare munini w'impunzi zigera ku 185 kandi buri cyumweru yakira izindi mpunzi zihinjira. Byongeye kandi higabanuka ry'imfashanyo z'ubutabazi ku isi mu myaka yashize yakajije umurego cyane kugeza mu mwaka wa 2018 aho buri mpunzi yakiraga amadolari 170 ku mwaka. Kuri ubu amafaranga akaba yaragabanutse agera ku madolari 85 gusa ku mwaka. Nk'uko African News dukesha inkuru ikomeza ibivuga, guverinoma ya Uganda irasaba inkunga y'amafaranga mu baterankunga kugira ngo ikomeze politiki yayo y'ubudasa mu gufasha impunzi. Uganda kandi igaragaza ko itewe impungenge nuko impunzi ziza buri munsi, ari nako umubare w'abana bavuka buyongera, ibikomeza gushyira imibereho yazo mu buzima buteye inkeke. Twerekeze i Burayi. Kuri uyu wa mbere nibwo byatangajwe ko Vladimir Putin yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu mu gihugu cy'Uburusiya ku bwiganze bw'amajwi hafi 90%. Ibyavuye mu matora bigaragaza ko Putin yatsinze ku majwi arenga 87%. Putin kandi yavuze ko demokarasi y'Uburusiya ikorera mu mucyo kurusha ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi. Ni mu gihe nta mukandida wa nyawe utavuga rumwe n'ubutegetsi wigeze wemererwa kwitabira amatora, aho rero abashyigikiye Alexei Navalny wapfuye wanengaga Putin
bikaza kuvugwa ko yaba yishwe na Putin, bakomeje imyigaragambyo bamagana ibyavuye muri aya matora. Umuryango wa Ovid Info ukurikiranira hafi ibibera mu gihugu cy'Uburusiya nabo bavuze ko Abarusiya nibura 80 batoye muri yombi nubwo hatongeye kubaho ibitero bya hato na hato ku biro bimwe na bimwe by'itora byabaye ku wa gatanu. Igihugu nk'Ubudage nacyo cyavuze ko ibyabaye mu Burusiya ari ingirwa amatora, ni mu gihe kandi Ubwongereza nabwo bwavuze ko amatora atanyuze mu mucyo ndetse no mu bwisanzure nk'uko byagombaga kugenda.